Pozdrav Raja, dobrodošli nazad na kanal Vezir sa vama. Odmah u startu da se izvinim svima za jučer što nisam izbacio video, kao što neki koji me prate na Instagramu znaju da sam zadnjih par dana bio na Vlašiću i da sam neke epizode unaprijed snimio i objavio, međutim, evo, sinoć sam se vratio, nisam stigao video završiti, tako da, žao. Ali mi idemo dalje, nova epizoda, 11. epizoda, surfamo po netu. Nadam se da ste spremni primiti to sve znanje u svoju glavu. Idemo! U Velikoj Britaniji ljudi kada napune 100 godina ili zaokruže 60 godina, 60. godišnjicu braka, oni dobivaju lično čestitku, jednu karticu od kraljice za njihov uspjeh. Prije nego što su počeli raditi na animiranom filmu Potraga za Nemom, čitava Pixar ekipa koja je radila na tom filmu je bila primorana da ide na postdiplomski iz biologije za ribe. Zvijer iz Disneyevog animiranog filma Ljepotica i zvijer je jedna životinja po imenu čimera. Naime, ona ima karakteristike i dijelove tijela od 7 različitih životinja. Postoji riba zvana Anabantidae, također poznata kao penjajući guramis, koja je u mogućnosti da izađe iz vode penjajući se uz drvo. Također ona udiše kisik, a i u mogućnosti je hodati po zemlji u kratkim relacijama. U Bernu u Švici postoji skulptura, to jest kip, čovjeka koji sjede i jede djecu iz vreće. Naime, ta skulptura je stara preko 500 godina i niko ne zna zašto je napravljena. Koji ribe mogu živjeti stoljećima? Naime, najstarija zabilježena koji riba je Scarlet koji po imenu Hanako koja je živjela 225 godina. Oblozi od mjehurića, koje svi volimo podsketati, su napravljeni 1957. godine i njihova prioritetna namjera je bila da se koriste kao tapete. Prince Charles Cinema u Londonu ima, da kažemo, volontere ninje koje se šunjaju po kinu i ušutkuju goste koji pričaju i koji bacaju stvari, koje ometaju jednostavno film. Ako se policajac na Tajlandu loše ponaša, to jest tako je arogantan, oni ga javno sramote tako što ga primoraju da nosi svjetlo rozu, vrišteću rozu, pink traku Hello Kitty oko svoje ruke. Facebook prati i sprema svaku web lokaciju, svaki klik koji vi uradite na Facebooku ili na strancama koji imaju omogućen njihov plugin, onaj priključak, kao što je to na primjer like na bilo kojoj stranici, do te mjere da ne morate biti čak ni ulogovani, a čak ne morate ni imati profil na Facebooku. 2009. godine Burger King je pokrenuo jedan malo lud, da kažem, trend. Naime, ako instaliraš njihovu aplikaciju i izbrišeš 10 prijatelja sa Facebooka, dobivaš free Whopper, valjda to je neka vrsta njihovog besplatnog obroka. Međutim, ono što neki nisu znali jeste kada obrišeš nekog od svojih prijatelja, oni dobiju poruku, nakon što ih obrišeš, da su zapravo manje vrijedni od jednog običnog obroka. U ranim 1900-tim francuski gangsteri su koristili oružje zvano Apache revolver, koji je ujedno bio i bokser, pištolj i nož. Jedan umjetnik u Meksiku je napravio ogroman komplet podvodnih skulptura koje su ujedno bile i umjetnost i umjetni grebenovi. Kraljica Elizabeta, drugi dio, zapošljava osobu da razgazi njenu novu obuću koju je kupila kako bi kasnije njoj bilo udobno. U Yokohami u Japanu postoji zabavni park Cosmoland i u njemu ima jedna malo luda vožnja, jedan lud vozić po nazivu Vanish, što znači nestati. Naime, on uranja svoje, da kažem, putnike u podzemne tunele, podvodne tunele. U Trout Creek, Montani, postoji mjesto zvano The Shire of Montana, koje je replika The Hobbit sela iz filmova The Lord of the Rings. Tu također možete uzeti, rentati, da kažem, iznajmiti tu jednu kućicu za $295 za jednu noć. Ako Google uposlenik umri,
njegova, to jest njegov bračni drug, dobiva pola njegove plate narednih 10 godina, a njegova djeca dobivaju po $1000 mjesečno za sve dok ne napuni 19 godina. Backfirefingershirt je njemačka riječ koja znači osoba koja želi da dobije u facu. Izvinite ako sam loše izgovorio, ne znam njemački. U Londonu ispred Tate galerije postoji ogledalo svo u staklo. Naime, to je staklo jednosmjerno staklo gdje kada ste vi unutra u WC-u vidite sve što se dešava oko vas, a osobe izvana ne vide šta vi gledate, šta vi radite unutra. Tjerane, ovo je hrabrost ovdje ući.